Yabona lento nizoyithetha nawe namhlanje enquswa FM 99.5 ebusuku nje namhlanje kuprogram kwinqubo ethi mawaphile abantu ngamazwi asenhlizweni yami endifuna ukuphakamisa ngawo namhlanje ngamazwi asenhlizweni yami endifuna ukuthi namhlanje uconnecte kwifaith kukholo ukuthi okungenzekiyo ebantwini kuJehova kuyenzeka ngizothetha nawe nje namhlanje only 1 minute bese ndiyathanaza nyuka nomthwalo wakho and your life will never be the same again. The driver eMotherwell kunendawo okuthiwa kuseMotherwell eBay phakathi indawo okuthiwa kuseMotherwell ine clinic yakhona isibhedlele esikhona phakathi eMotherwell N4B. The driver ndisuka endlini ndibheka enkonzweni esakhiweni N29 angabandi sithi ndiyadlula apha ngaseMotherwell esibhedlele saseMotherwell ndibona nkosami kuphuma phambi kwam iambulance iphuma kule direction yaseMotherwell Hospital angabandi jonga le ambulance iyakhala iyamemeza once ke ngokomthetho wendlela once iambulance ikhala endleleni kufuneka ukuthi noba isantya sakho wena driver wenye imoto besiphezulu uzama uhlisa kancinci uyivulela indlela iambulance ihambe ibheke kule ndawo eleqisa kuyo ngoba kungenzeka mhlambi kule ndawo eleqa kuyo lo muntu omleqayo funeka uyomnceda ngumuntu ofayo okanye ngumuntu wesizalwane sakho ofuneka encedakele ile ambulance. Ndayibukela le ambulance dahlisa ispeed sam njengoba ndibukele nje nhlise ispeed sam le ambulance ndibona into ba le ambulance iyamemeza iyakhala but into enditsala kule ambulance ebangela ukuthi mandijonge is because ikhala ibheka phambili ayikhali ibe isenza inoise ime endaweni eyi1 ayikhali ibuya umva ayikhali iticelwe hadini yasibhedlele Motherwell Hospital ikhala ibheka phambili ndathi xa ndijonga lento bonke abantu abanotisayo abanotice iambulance bamamele banotisa isikhalo bamangalisa ukuthi imhlambi ikhalela ukuyapi okanye njengoba ihamba nje imemeza imngenzeka imhlambi iyakuphi le ambulance but now xa sendijonga nthe chu apha emveni kwayo le ambulance ikhala ibheka phambili. Sathini namhlanje ebusuku kuwe mntu wase Queenstown wena mntu wase King wena mntu waseMthantsane wena mntu waseBay wena mntu wase Eastern Cape zothi namhlanje ebusuku enquswa FM as an apostle Khala ubheka phambili noba ubethwa izinto nobuleqwa izinto nobubethwa ngabantu nobuqhaywa ngamatshe noba ubizwa ngamagama noba sakwehlele sikwehlelayo noba kwenzeka ntoni endlini yakho kodwa Khala ubheka phambili. Mhlambi kunomuntu obusuku namhlanje othi ngikhalile babuzana abantu ukuthi ngikhaliswa intoni ngabe sengichaza imeko yami ukuthi ndibethwe yilanto ndihlutshwa ile yameko mameli iambulance noba sayikhala soze ukwazi uyimisa uyibuza into ba ikhali isiyapi kodwa into oyibukelayo ikhali ibheka phambili wena tata wemama wemuntu omtsha zothi namhlanje ebusuku Khala ubheka phambili. Kumele nditsho masibethe sibethayo masifike sifikayo zokushukumise indlu yakho yo family umtshato shukumisa abantwana shukumisa yonke into ebizwa ngegama lakho soze ungakhali ngoba izinto eziza kuwe sizo attack wena sizoxutha ukholo lwakho kodwa namhlanje ebusuku before ulale ndizothi kuwe Khala uxelisa iambulance yaseMotherwell Hospital Khala ubheka phambili. See
it doesn't matter ubukhulu nobungakanani beyakho imeko. It doesn't matter ukuthi umlilo basala wena uvutha kangakanani na. It doesn't matter ukuthi amanzi olwandle ofaka kuwo anzulu kangakanani. Kodwa nizothini namhlanje? Nizothi kuwe mfowethu phakama kule ndawo kuyo, khala ubheka phambili. Ungachazela abantu ukuthi ukhaliswe yini, ungahlali kankwendlu unkosami besisibuko bento hlekise ebantwini. Khala ubheka phambili. Kwixesha loba uyakhala nje unganaki ukuthi ngibani okujongileyo, ngoba iambulance xa sekhala imemeza kutsho ophilileyo nongaphilanga, onengqondo nongenangqondo uyayijonga okuba mhlambi ayiwanti ikhala. Jonga suli ngempezi kodwa ububheka phambili. Zothandaza nawe namhlanje, zotshintsha igiye ebomini bakho. Susa ureverse, susa ireverse kwi-life yakho. Jonga, press on, go forward, bheka phambili, nyathela accelerator ube sobheka phambili, nyathela amafutha ube sobheka phambili kwigiya yobomi bakho. Remove reverse because kunyanzelekile forward ever, backwards never. Khala ubheka phambili. Kungcono ufike unamaduma kunokuthi ungafiki. Kungcono ufike udlakahlaka kutsala impahla yakho kunokuthi ungafiki. Kungcono ukuthi ufike unamehlo linye kunokuthi ungafiki. Press on, push, bheka phambili, khala ubheka phambili. Ngabe uyumva, ngabe sahlehla ngoba sekufuphi ngaphambili. Datanasa hawulaba santele bosaya. Baba siyabulela nje ebusuku wena unguThixo kungenile Nkosi abantwana bakho becela imithandazo namhlanje. Thixo nguThixo omamelayo, uThixo vayo namhlanje uvile ngoba uNkulunkulu wethu namandla okungenzeki ebantwini kuwe kuyenzeka. Nabo abanye bayekhala baba wethu namandla bebethwasa izinto zomhlaba zokuphila phakathi kwabantu, zifamily, imitshato, imisebenzi, zimali, zibusiness, zinto zonke. Kodwa namhlanje Thixo philayo bakhala bebheka phambili babona amandla isiqalekiso pheskobomi babo, pesko family, pesko bantwana. Does it remove right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thixo namandla bancede baphakamise baqinise bengthixo wabo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Phila kulowa, phile nakulowa, phile nakulowa kulamzi phila ngegama lenkosi uJesu. Bungqina obutsha ngomso egameni lika Jesu, ubungqina obutsha kwiveke ezayo ngolwesithathu xa sikule ndawo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen.